All right. Bangan. God. Tingin Paing kom, God bless you. Tuan sium. Hang on, in Bethel ko wikom. Kulo malap. Mak. Kaya hindi malut na. Ano yung wikom be, we met las ko sa ngayon, fakunan sin God ke mo las kay siya. Amen. Evin God ilwan ke mo las tingin may sin siya. May sin na yok siya. Alat kulo malap ke el wikot ke fong siya. Usi pel singa dingat na siya Paing kaksakan. Kadin pel tunon makumaw singa kanda like share nga. Nakadat tanong kun ikesta lain na ke pro nakat professional. Magtar ko rin naman as ngating interest kal bange. Ba't kulo kaksakin kat ke arslan met nagawa. Wana pel nagawa like share live cast lowos kataw siya ko na nalalal tako yang nakataga rela pro ni kesta nakat professional. Frontload si bagatero itu dancing tikin treskal treskal na pulikot tukun frontload singan kada break taga Paing siya na ke wiowos kadin rela kuno kon nage mante tuste nakachipa Foloklac nage line lasan Wednesday kataga rela tosta kada aksha fila kuno kon ngametigi tosta ko Tosta na Friday siya kataga Foloklac nage me pacl Daniels. Fintra kadina siya fila sapta luke Friday na sapta to luke shettian. Tai finas a judgment in Enric en nakfartja. Men boek na lal si bang. Tigin na taga likiyac outline kyan. Aksya fila sapta siya mit. Kada taga nage sapta luke Friday. So with that being said, kada we go lotu siya inu siya Frontload siya na Oakiyac kada taga wiowos nage kunokon nage Monday Tuesday na lutu tengin oye long silang kat kada taga rela Wednesday tosta na following day Friday shette. But then got ready to go. I think interest call forget why faklock ang pangan I'm on mute siya look. Oh, tuwa nga. Wikom ke fakloman kayo wa. Okay. Kaksakin kat ke. Na ngayon nga wikom yung share makataga ni kayo. Share yan ang sipet ko na yung wigot. Analala. Namitas ko sa Paing kom siya luman namnas. Like share kada mutawaek malito da katin pel. That's good. Saklok man. Well, patagong Luang Carter, kulo kaksakin ng kakyaw tingi, ang asipit taga wilong kem malitilaw. Kulo malap. Kulo na siya luman.
Ai kulong malap ke onsu ko matagal sang kesla me len larsho kalditu belchinge kati da ngamit lars finan walang tingin teskal pasuk yang amal fuke ke 20 lan akfalakian mit chunna non koske me tapangan fin Paye isang magatikin Paye kluan. Kad alle kulo kaksakin kat ke pera isi pe kek la kadin taga ako la kadin taga long Frontload singe pa me tukun me pro isi matikin nat kai kesla len lars ka pel singe na da ka usi pedal rhythm chesi be sam kin mang Daivin digin fin arspon so shaye in we kat ke pel singe matlasan taga share ke pel singe fin arspon so ko evin wan na kada kalbo usipa so ko na mitlas ko sa namnas wanam tel dienge nan wala tikin tres kalakalen Pepe Luen Carter tat namnas likiyac si kamen nan akketeyac kaisi Arslan mat nagawa akketeyac mat nagawa ale yok sipa na siya kaisi kada kal bangan siyang tuwo tamta lani bange tikin lomalap tamtal Jenny Sikra El Paso, Texas. Jenny, tu wanna zoom compare na ke makumar kean tu wanna zoom show luman pe. On lashe Seattle, Washington. Tin teskal Pepe Luen Carter lashe. Como lashe? Como mute lang atin na long person. Sista ko kati California mo. Oh, it party okay. Palm Spring. Okay. Wow. Pangan, sisak yung Palmtail Kelly, right? Sisak yung Kumpay tayo California. Kulang malap. Natigin filason sa kwa room, kumusi ke pelchinge. Alright. Takoyan na dasum na room kun ikesta pela ke proy. Excellent. Natikun na proy singe, kata flok ni rook nga nusi pedal rhythm siya. Alright. Well. Ama siya pe na pangan, matlasut wa. Shamsi ovok. Shamsi ovok pa. Wow. Lenski lilagat kansi. Jinjingal man. Well, sista klok nga. Enangan. Dila mesi likiyac nga. Well, tigin nalik sa church tuwo press card came dahil kulo malak kulo.
Kaya kat kulo malap ke matlas ngan tu ya kon financial na kaya kat ke pelchinge. Yok na kaya wakat place you and your family ke arslan mat na kaya wakat. Alle su kaksakin kat ke pela. Kana kada kalam ye piang siya. Tigin na taga kesla pela ke siya proye. Na yan ko marswan na swikat pa na proye. Alle yok na proye may nagaling proye ke. Pakantin. Example. Patli matchiao clash som di gigat pel na todo som la. Tamlel ilan tamlel wili masa klik ne mwet na siao clash pang. Tamlel Lincoln tiksinata sma mtain for sima wang na financiatal ngan pe atal na choter ma Gary. Ismail che wies kuama flia ki ke butaria. Meshe tigin treskal Aliksinatas bakal damdal shooter nga no. Nadal damdal Mary nil pa Gary. Gary. Angan saklo kulo malap Una. na tigin treskal sum alurol talfung akketeyac, which is a very great thing. Great ministry. Men kung ne parang atun siya ngayon, afak na siya kaya nga mas nga yok na ba kain occasion siya pa yok meta pel tatamas nga. Men parang atulen siya ngayon. Men may some mawra kaya kan pel siya pa yok siya meta na kaya met ma lala. Sat na mawul kaya pel siya ngayon. May siya klas mawangin lang ngayon. So kaya siya ma siya ngayon. If yung kumpa tamalay Papa Willie skilling ko, kumpa ilang tulen na. Tolena, ka Lincoln Jackson, ka tamtal Karen J. Sige non ko. Ka kumakul na. Kung ne parang arsin siya ngayon. Munta siya kaya kasin siya sa kung ano ka mas like Nechos Mary Castro 2012 pang. Yes, sinal todo sumla pang. Asya nice song. Natatama sa urik, kasinsiya ka, even kumpa, pang lang ko kumakol na. Kaya finilsik mingin ako kumakol na. Namni par pricing nga yok na persipel. Alay na nayak na preprolan, mat na kawan ikas katla. Inakes makinyigot, matlala, matasano. Katnikin mo lasha. Katnikin lalasik mingin. Masing yok na persipel. Naro, kaya kaya fi malap. En kumarswan wikat proy. Tigin na taga. Pasay la yok tasak ta en nga tupen ang siyang walad pa na proy. En kumarswan proy. Mana pa sila kadakol lang. Ako la si fan na ma fakyak alikalam kaya pa pala mo ako la pa ya pa kaya ni shusta kaya ngan ka. Son tolu. Fos tolu. Jesus fat na sila Nicodemus. Truly, I said, unless one is born again, el tika nila nagatoksyangan ka. If I nalan is, si bay shusta kang ngan ka, man kat na fon na mi siya nga nash, kesipen, ma Adam and Eve, or alay, kaya Garden of Eden, kat inherit sinful nature siya. When na Adam siya meta siya, mi siya, Adam shafla siya nga siya mole. Mole sa siya. But Jesus Christ. Ina na si suslasya. Na mana pa sila kat kalim kay suslasya nga. Well, tigin na taga usi maluto to. Kaya me Genesis chapter long lankos. First single nigga long lu. Iba ko siya taga akketeyac. Frontload siya. Tari frontload siya nga. Kata break taga uye ka rela kunokon na kaya Monday, Tuesday. Na inoy long silang kat. Kata taga pa na kaya me the two thing na kaya
kunokon nage Wednesday tastan kat fat mange ko sin sang ta nage proy to yok sigin lage wo na si sam proy ke mwet flash maar na sjouw klas maar Paing na kapel of tot de zon. With that being said, dat kan er tikin tres kalenda ko ikesta pela ke proy. Tikun na proy sin kat ko si pedal rhythm ma. Tikun pedal rhythm singan kat som nera len fashionament na ke ipak of malet ko Frontload yen. Tikin kung kulang manlap ka aru min pel na kay wa kat Frontload pel na room. Kun tram si pe ak fashion me proy an ke pelching. Lumalap. Tigin. Well, lumalap ngan we come the Mr. Liban. Naman Liban kain kaksakin kat masimit. Amen. Fakkulo ke maulas kaywa. Maulan met wiasma uchak pedaringan. Pati nakilen ko boss. Kulo ke gusto ko wikat ke dusingi. Kadin kan si feedback season si ke kas metalan kat. Insi feedback ko ikat kadin bash na met. Malang sinapay ke stella le Mr. Libana. Kaya samram ke pacl rhythm singe yo. Kalmeyan baka may unsi baka tashken eh. May unsi nge maun na siya flash bang eh. El siya kuluklena. Kato kunay ko iya best makataraten na wo. Ma kadin na kadin is likiyac singe. Na paneng kadin na ngonlan kadin daga wikat. O iya nge kat inesta mala siya kadin te daga nanakfuleng nanakfulet kafkaman ke balangata. Kadin naleta la maasinge pa usi mo na sikom. Kastan gat. Now Rick malak le Mr. Liban baka din daga. Walik futenge. Na iplos kian ba inus futenge som ayepe sista na yen falinan mo yan. Minas kainin soil ka fok akos pasamram ganyak kemeto singal dolungan. En may kan kapek en may kain aksukiyac in maas fako. Akla malap kya kalimi pelal ki sipin nga som in kain we siya usi natal namdan Mary mange binglan mange nakil carry me alna nga asosye isenri ang akalimi la pinba asta siya uang dari kat siya uevasyon na proy kuska na rawingen darakta masi ka din nan ka ba di kayo nan ki tipan lastas ko siya nalsikum yakay o na upe mali Saka makin tigin. di kayo nan fin tipan lastas ko Oh, yes. Svenalikum, yes. nalsikum di en makumes lang eh pamitan ka tataka kaya matlan ka tataka in pray cash na kigat som ngay eninape kadin som matlan gata katte som matngain ta urek munesh kafu cash kat som in pray kelo silo sin na cash na bangan mo finan ko sayanen reklamo matangyak si pe norek mo yok na gat metewan siya ako matngay ta ka ki tatamas mga na ki mga stewardship siya nga lena na hiyak good stewardship siya nga mafal the pray pa yok si peo papenashpenda kalasyo kadin nakaptugan ni pray mayen parang ngayon lenda kayo wakat manas kadin nag-asya singkat napanang ipel singi ngamdan singi pray kos kasi kat be pray kasi kian makusashuan katagan ni pray kat matayang nakimaswas pa ilum kat papakitu singi kisipin panglum na sis kikal nga yaklas kakketeyac linda na melodisima mo sinasis nga inakkalami na sis ki mood katasik ka ka mood sa fall na kayo masikyak sinsi mo it magmerik makanin ka no sinsi wo singa na sindalik na tum
Kikat nan ka nakadinakike. Tasak ta bangi or alomo kat papa. Kumkain make a nobody to be a supreme power. Kumkain maanakiwam kalye ekle. Ki wala na makum akollah na ke. Banang malutut singa da kanak kayakat. Sensi masasal laki. Mama lang sikat tiyak. Mama tan kati. Inkenik makatara sa fal. Katinitala. Kumkain rik makinkat panakitok shailong. Kumtenang itlalikikat. Pangat kaksakin gom kat papa. Ki kumpangon kat nagesi malutut lom. Kadin ka samsam kel check up. Kulo malap na siyum. Kat si penal epre maisik check up inge. Pakom sa bayan lamat sa plarin som. Yukuya futesi inge finances Kosrae. Ke 1852. Megatara ke futesi inge. Kat kaksakin gom kat papa. Ke level makatash ke inga nuspen asan lalal fungisinge. Flokon manikian ma katash fungisingin kashakat. Pananggil tu singe kat mamdang na kaya. Katitala. Panasien kat kanalo na siyumwe. Kat kanita may long lash. Inga norela kasin kaksaklash. May yen. Tiyapisin kasi kalomalu si patembala. Atembala pa in kat ni. Kat tifena taka as a living sacrifice. Nakat kulomalap na siyum. Kikumakay kat ikaslom. Kimangat matayang nagigildu singe. Katakulan fast na meding kain. Usi akketeyac makom ikesta na sishke. Kadin da kasi sinchike malutut singe. Kamitikat fast na meda kat papa. Kadin nispel singe. Kaksakin kom. Kikom tuin kashakat. Mamdain belinashurla. Kum tuin kashakat mamdain manasla. Kail mitlash mamdain prison. Kat kaksakin kom ken. Nanak manas. Katsakak mitlash ngewa ke Paye. Last na siyum kumin kan nakmanas fotodo na yoros na kaywa. Katikan siya nakatin nekom. Pel na kaywa mamayun likiyac ke ansisum finfela Israel. Lelakat na kaywain. Alina Loang na kalila me kalmeyan mainge. Panagat ng siyum kat papa inikesta kalmeyan mainge na siyesh yok na kaywa. Inusin na siya akollah si. Foloklac mo. Tagay ni Lashkil du singe. Ina na tagay ni Lashmit. Inga ni kasmtanin siyan met uyash met lash. Inga ni karas na room. Nakmanas wikat kay wakit du singe. Kashakat. Kashakat kim makatash kaya. Ala na yok. Nakanalash kim likiyac fela mi singe. Lafinen Iran ka Israel. Kafin ni Los Angeles na finen. White House. Kanin mainge. Usya na siya din nila. Matan fela for national tan fel misinge. Rumors of war. Kamayon nge. Unfold yung dash misinge. Met lashinge. First na. Pangla. Inakalim na siya. Kat fototola na po kat papa. Nakmas kashakat. Kashakat katin kain. Losyan fulwas kinuknugin mo yung lom. At sifac. Kita kanila siya kikatakulan fast na meta. Alena yok na naklash ke likiyac inge. Takat pray na siyum. Naknas kat papa wikat. Kinsim sal-salan na lash ke likiyac inge. Kat lang si Bethel kulomalap na siyum. Kitalik natas Foloklac. Yok likiyac finanaway ke shitel. Kafin ni fellowship ke alu. Los masak penar fascist na finances Kosrae. Blessings lamin wala luspe. And we got pe mamda. And gadashwe. Yok siya ka. Dapat ng siyeta kalan ng medalo min patati. Fellows na kaywa. Gesta mangon lomsin metlash na kaywa. Utsak lastangan fokfok na kaywa. Ingalsish. Ingay na laki kalan ng dalom. Takatin takayin tayin. Insewo amisle. Paing Mwe Foloklac.
kikasin kaksakin, engastaskil tusingin assume, mana kewa mat koflatakan la, katlalal fungila kum katsi siya mana kewa, kumefa haki fal na ke akwaklom. Ken when tum Jesus Christ, natfakulong malap na assume. Amen. Malap na Mr. Liban, belang aflokon na room, mga vers na met. Kat kulo malap ke proy lan tigin treskal, proy lan nukewa ke siya. Ilang silan kat kateron fresh. At least minimum pel siya, we mat flash Kosrae ito. Pel lo man at your me individual time continue na ke proy. Minimum bel tolu in lang siya. When atene de laro. Kateto ko akketeyac ke pacl ke fret siya te kating kalam ke. Baba na ngo yan mat Christian. Means of communication siya ngayon wan katene na napay kating rapel na kayo. From na sin ka tako tapos purong cast like Genesis na Revelation na kayo ko. At liye kasi pro siya look force pa wan lang. El pro peke may tas masumwi 20 yok akfletje me molan na Catherine Roney Foloklac arfinen ko on their way back kulo malap ke pro siya tikin. Tamtal jipa wiya ke kuwa mo malkan in fact tamtal siya 1968. I was born in 68. And nelerin ta nalagbalim po kaya yung lep. Dahil naftoto sumla. Katli matwa siya nga ke inge na masikyak na siya nga. Tamne katini na napay ka din ako la. Mawala siya na ako la. Katini na napay ka din matakya ako kat. Inge na Foloklac. If you got could remain so, steadfast so, may firmly stand ke foundation on Jesus Christ. Fakakkas mo lal, boldly proclaim His gospel. Now if you got them take masi, katinin na napay katin Foloklac. Ako klan lay mo ingin. For now, Jesus on God relate to the person of Jesus Christ. Relationship siya pa nga din na lupa mi na likiyac na mamula siya pa din na likiyac. Protestant ka Jehovah Witness ka me Seventh-day ka Mormons ka me Pentecost, Calvary Chapel, you name it. All ma arfinan ko sa mo siya even come to relate na ke person of Jesus Christ. Paye niya may taman paano son siya nga on ko sa kalam Jesus paing kanek Paye mo. I'm the way, the truth, and the life. Jesus in fact na siya met tamalutot met apostles la yung met tigila so men waki. El siya pa kalam I'm the way, the truth, and the life. Well in met kan som naron papa ifin check nga Jesus Christ. I'm from like Jesus pang. El mala som ako in circle in long sin papa to my level loco. Fingom di mutawaek yan sapta singala ko ke son pangan fosin na ke to lulap kalam ni masin. Na lang lalal fungin God. Lalal fungin Paing nga. Pangan ki siya may on la kakula sila kom. Well siya matcha fola lalal fungin they shoes like ngon. Ngana le si bay shoes like ngon man God. Connection siya nga pa na lay meeting in. Ngayon, broilan tigin na, broilan man na kayo, hindi masik fella niya na nga el from kunpe en Israel mo. Omle saing at ka na si kumasing. Inakayikot, akes makanyikot, in takot, and establish that relationship with Jesus Christ. May nilpain kanikin mo, so fun. Na kung kayo tapay la kumasik ka. May kumero papa na tigin tres kalirang. Ito ko nalin na ko aproy ka met large. Ito ko fakakkas lan God. Inakas makinya magpangam makunya sa met Christian. In the Old Testament met palay cash. Lime kos make siya 12 minor. Met palangan ito ko nakatalir makinya nakas makinya met palingan. Katliye siya kos ten lalos ngan.
el taga kai well ngakum dia pitch na phone ching if in kat te for lang na eternal punishment she eternal damnation she by the gang pa fa ke kong li for salikos la line for she. Now with that being said when I like kalim we are in a spiritual warfare as my own she working in my ngon fok ngon matal masi taga na si kuma pa ngon matal katang na tayo mo yung chinefo manen mo ya kelenak tolo kanaus la makuluk na kayewa esla pe misya sing pang masing ako minan ay loy na gay katang la tayo masing all you have to do is put your faith in him makuluk na kayewa kanaus la masi fun na pa blaspheming of the Holy Spirit pa constantly recheck la Jesus pa in kanikin mo. Now with that being said, kataw siya pedal rhythm siya din fact na mit inakketeyac kay siya pangan me makat kalam kanim pianya ko lanigar somla si saklu unit siya meta pa kadash kanan mutawaek lan may long e may kasya pangan unit siya meta kada aksa fila unit siya kay wik siya pang some recorder apangan may long mutal e may kasya mutal tigin kada to kana ke enchi ko meditim siya mising apay tingan lai sinak ni mekos siya ka bilaki siya long mutal siya ka bilaki siya long mutal ito ka ke Genesis long lal course fashingam na ke long lu Genesis long lal course fashingam na ke long lu bangai me kita kisingan ngan we kom riti Jacob el tang na taga ke latu to ka es yo chima el ilunga atilokana tan shie me es makin na ukuya wa in olive na fe e ke shakanan na shin ka el sangin nen che pero chenre if you know ilang chilan god tigin na taga alumet ke sermon na nga taga Sundays aluin etawi rani pena kunokon ngan e pangan chifena ke shenria le me large inen shinge mari chepena pa kadar makun apangan kanun which shinge wana nga kalam ye penga mishinge lo tu shinge ka kepel shinge tigin na taga akketeyac Frontload ye me Sunday school an oye ko 7 p.m. Pacific Standard Time. Kada taga akketeyac Monday, Tuesday. Naro, ke benching electrical na usi Frontload singan. Oye ka kada taga likiyac kunokon na ke Monday, Tuesday. Na the two thing, you know, in oil lang silan kat kada taga ke 5 a.m. Pacific Standard Time taga na ke akketeyac na ke Wednesday, Thursday. Following day, Friday, Saturday. Now, Friday, Saturday ke week nga katsit pa flot na ke pacl Daniel. Sabta luo, sabta tolo. Kada usot outline ngan at toward the me end of the week. Kading kalim ke. Napangan lai sinem tolo may taga. We got pa ke Frontload siya matikin na taga ng kengan. Masimi tapangan. Kuna ke me pa ipin and marshman yakinge. Kada taga kalim ke masingan. Akluo, ikuya ipna ke efin pange fakshe ke Genesis long lalkos 20 na ke 22. If 10, kasmer ga fatma if 10 efin pange lato ga akketeyac pa ipsingan. Ikuya ipna ke efin pange fakshe ke Genesis long lalkos first long na ke long lu. Kasmer ga fakange and written na ngena inte. Listen to analyze Jacob's if 10 statement in Genesis 28, 20 to 22. Ikuya if na ke efin pange fakshe ke Genesis long lalkos long na ke long luna. Shafla yan pangen. Listen aktolu orala shilem lamin akas makin pel chikadil arsh eret malal
kalim ke molum. Rela si lim in akesmakin bel chika de large eurit malal kalim ke molum. Arslal, presin lal shitbe orit malal income, catch presence and work kalim ke molum. Kunrela si lim man akesmakin ye bel chingan. Masingen is gonna si kum. Nga fat na pa tingin evin kum liela si ni maktolu singan in ikesta usi si example na wuwa. Fact namna si vinkan kumkan share si ip makumakilin ke moluman makatil wi kum kun share ke moluman evin ka kumkan sharing na beti nga fact na ke ip shafla singan. Evin nars kum akal me evin makat fat na met. Well, lulap ke din rela si plan ani nakelemi shlagun pakanten me si mama ina akesmakin ni Aston gadin moulaska ke malara ke rek malaska ke moulasha. Akain akkalemi la siapa ngata kam da financing farin yang ale me kosle teke plan laksi fena. Ngali la takala ka wangen na Paye kaspe wangen chen la kain mangen tanga takana. Nara sitem pa na kewa lansing ale me kos siapa nga ifinanya na nga si fena rela na sikmo pel si mga nangan commemorate akkalemi pangan siye na masi marle ironic ki masi nga sitem pa lansing ale me kos ba ngata ka na finanya na Sitem pa singal me kos pa patilan tan kia ka. Sitem pa singal me kos pa patilan dalik mukul mata sinti ka. Na singal me kos singe annasik nambalak finen hospital ko saya eking ay susta pa singal me kos. Mangeta ka nasik na fashne pa mtalak finen yena na nga fakor deal lak nge. Kipe o yesima Masman nakikit nila kasaya pena me ngas chulali na ako skatanta commemorate nga me dan kia ka men kat kana unga yepe aspe mama kana sikyak na siyesh ke oyenge nakadel sevi ka di men kat kana walum lape ke me Green River kat sevi Green at River incident ya. kat masma kofla ngaliak taliksi walum na nga som nga som de el for lautia we man nga overweight nga 252 pounds in Belgium. Master gara nga lose pound it nga ul. Anyways Belgium dan ke galia ke kofla to cook de talala punta like siya for lautia al forskngela na el skelen kain suk mongol el patati skelen lungan den tawang na el lol Nail nemusing el suna ko nakla maye masimal futung yan nate Foloklac na lang nate me pan ma el cast for air na metlo tagot de nate me panala gelat la gel lucha ko belsi nga helpless pe na mangan sikyak sayan pe na masikyak ki me oye mga suman kikit nila kaya nara evidence ki presence ng God ngay sikyakin wiya nara anak ifakluman ki nga kay lem da Loang ki mga nga fak na sikla chensaf lalakbang pagkanten may kekla na sik ngaliya panagikom sumintern ko siya sipel may kekla na pa na sik madak nganliye makat akfashima alana me usit darkness na ki man kimulan ma di Israel as dark period che lemster liban nga mo dark period che kimulan ma di Israel pa daw ke judges nge akkalemi wow nara ngani ken met kata shakta king am daw kulacnsap am daw kulacnsap ke 2002 in kain mutawaek Loang magan standard lesson commentaries nge there was still iban 2007 banga
Preston vinen itawishi yenang wangan church in Belgium. Nangasum na kusay de siya ka din church le. An Belgium ba Belgium mit basta sila nen kusay sinakle Christmas to ani Zurich. El sinakle kinofombo. 2007 eh. El sinakle kinofombo. December Christmas lab. Si pena to ko pelin kisyagan yak me masasi tevon siyaka. Kisyagan yak nara dala siyakla arsme de sonnuge kisyese. Nang asyakla kasak nak fasya yak kisyagan lomsingan ki mutsupo si mawisham tek lomalusingan na me tasinaklangan kay dakla wallan ngan mga netenawrek la kada sum kisyagan masingan na sinkat lomalusingan. Sinseksingan kata siyak Mangan ke background na kata sum mga siyak. Narang amda clear la 2007 fashion ni musingi ngashek na syuk nga nila piepel si makadil nga taligi kada kung shaman na kitalik mo natash mawangin lengi te pangan mo kayo na mamasya kunan ko siya wangin le we have to be really kidding ourselves kasi kadita kashpenen ko siya kadita fukunjak finen ko siya musingi ngasom no offense to you tang asom ki yes na daring tagdamot nga nga kung di kan pata level lang lila nalan na lang what's going on la oyster ka mema kumedak na lila le fok na wala lasing so anyways Foloklac nagi commemorate yung particular time when God present and work evidence in his life Alam na po, nga kan point out, the end si mataga na si kumisingi po. Nga chance hafla si lakbang Nga fin di loang may kek na si nga Na, kade lang yak. Na kung di o iya masikyak finen ko siya pape sikyak siya tal Kung di nga sumali fong nga sumali fong, pasi sir nga kisista pelak private nga sumali fong When Protestant si Ben na makatash keng kat campus luvinen yun. Nara mga sikiyak na rela tension je. Nga life ko metlal fungiya. Anan as tension maslo. Na maki differences of ideals mga. Nangawi patatyang nagigipel na loisi. Akulukiya. O flamtulke. Natsumne ko siya ni Foloklac. Ikekla kata shikne shilpe kauli, ikekla ne kauli. Na masi mataka na sikking ataka na kima katashking ang mising ang aliyeka pa. Kashas na run Jesus. Teinin pasta si, teinin nalu siya pa mulikat leo, Jesus Christ. Na kumfin ko na Jesus Christ, na bangan masi baka the first care. Nara parang afakla keep the major, the minor. Main, masima yok siya bang ako min maule, matla siya in maule. Naki personal vendetta, ka envelope makat patok ki kay siya lunga Para lakat me anik nila msingi. Para kat fosek msingi. Masima yok siya bagat sumna na yurin kat. Dila me kastan kata fact nakat isa na ki akademiya ka. Diki na kadin push kanin envelope mo kung fintira masing umtikan mula kung finti Jesus sama tayo kay Jesus Christ afal. Waldari. Sangal si fan na. Wangan magical. There's no other magical way. Sangal si fan na. Papi na kita pernakola. Kung di del rela te pernakola, kung di nesma sang rela siska, kung di ka nutchema, kung di ka nutfe. Pero pala ki mo tunay sinful waya. There's only one door. Nara sangal singe, me kumransang ko na claim Jesus Christ, kashas na rin claim Jesus Christ. Anything else, immaterial. Masima yokshipa ba nga kumin mole. Upele na pa politics slash kaya aluam singe. Kat ina ka din, me, usik kalam singe folokon ma. Mga makadin nandra. Kumalap. Tingin kung kulang malap kayong share your personal
evidence makatil kes para malle fuku ko na pa ke fa ka wangin compromise room wangin min kumatala katil bui kum ke ma martin na ram ushe mai ke klangan na di logo wana pelna kum tagam do it like this is your last day. That's Wana to be. ma kum shuk ya wana ko na preach it like this is your last day. Now conception tago pa na ke pa pala. Min kat ni kan lain nito ara chije la kalame today is enough. Might come worry about tomorrow. Nara, if you got long from laltikin nga na kemal share ma ikek na shell ke telefon check mura telefon 2007 fartan mo siya nga ni sikyak na pa ka din kalam na uniformity unity siya uta ka sin ngon kat ngon matal nga pa re ka de eusye ka din ta ke misline martlon maita ngali mo ka tinam ta ke mista jinga men ka tinay susta ke ngon man ka pangan masing mga ngetali mo para ka disconnect nga ka tinam ta ke mapayalan ka dara wanain may tataka anana ki autak na nakini foshek ra may clash nga foshek na ra if in kom push your own envelope you better wake up. Envelope siya fan na push pa fact finchak sinangi shan Jesus Christ eldagan mo likatla paano nga mas may nakadin preach inge na may tayo for Oakiyac kaya man panang kanakin mo so fan na Jesus Christ kung ta ka usye yalom namaklom si fe na news matlas ko sa nga you better wake up tigin tres kalitak kyang el mas fafela na in wangin la utaka kapel singen sipakas makinyagat kashi. Kos long proy lala, kos long liti la get lenikas. Kaya kung dalawa ka na kaya Kosrae Online Ministry ko, kos leke kalim na Paye liti lang. Min pangin pa ko tanyok man ka, inakas makinyagat. Ngalalal fung imoy pa last string may usye. Nga sinsin mo, if you got the long mga na ikaw pa nang kapat lang masih katas kang. In fact, pelan mat na non ka. Churches after churches, kadil supala. Mat ngay som, oral lang sila kayak ngay som na oral dal nagachip pa float na ron ka. Pro siya kadil supala mat na non ka. There was a cycle. I think interest ka lakalam niya Deuteronomy long alay ko siya lanigas som na. Curse my tagang picture yak na ke masha flash my fat ke Loang version. If you got the float na kaksakin ka na ngayon namit ko siya naman as fall tari penin point finger akat na ke wataga proy in uniformity ke ngon ka din kat kay siya ka din plain point met na ke to a person of Jesus Christ. Pange Kosrae Online Ministry lowos pange kat tesin pange kat alu inge mo kat relate na ke Jesus Christ. If you come with call you much when our envelope, push your envelope instead of Jesus Christ, you better set that aside, re-examine yourself, taka si pe shusta ke ngan ka. Met ko siya if you come li utak na laklan met callingan, kuminang kon proy ke met ngan. Met callingan para forcen ko siya. Talu siya na naklalo si Fena, te ma Jesus Christ rela, ak force siya mo ito. Na Kosrae Online Ministry lowos abang Jesus Christ pa center stage. Man katalali fung yeta la, makay na pankenikin mo sa kufan. Na even kumanta siya yere, kauras kin kamema, kung so na isus na gangan ka, that's just the bottom line. Fin kumta ko, ara kunokon siya nga, ekin met leadership, siya nga uniformity siya, nake misle lang siya engan misle nga wana fakon nga nakalami ke akketeyac mekor nakanong sun na shuste ka ngan ka kumsun na when kumukuha na mwet wona pa mga chipa from kinyak kapelsing wona pa met nga ekintigin mukuha dal nga te kun na reflect o yang Manahilya pa nga kami kalja na shuste kang ngan ka.
tigin me pat me trupu penang nga fat na pela kat meta kadena kadinas makla ina kadinas makla me chi fan na pai na kadinu ga but Jesus Christ mo kaina fal ukayen from welan met nga but Jesus Christ mo kaina with that being said ngalla shu kaksakin gat ke laisina mak tolu sima uta kana sik nga if nga share life achi limit we are may nga som na ke mayon ngali met plus so china locked in a rela flow nangam tanan kani if nga maulya daga may pangimasing ngan we met plus ko sa inakes makinya gat gadin for yang nagakawan katingel metiki pattepela panangimasing that's the purpose in life na vinga click kapoy may matikin na daga akketeyac ipakos nga na find your purpose and do your duty. Find your purpose and do your duty. Na even kung mo purpose lo mapain masyala lo lulap or a business fin fella, that's not the purpose. The purpose is to metong long like or single but in fact gospel of Jesus Christ. All authority in heaven and earth has been given unto me. Therefore go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I am with you to the very end of age. That's the real defined purpose lang met nakewa fella sing. If in gumo kumtagain picnic, reklom, or relax kashaplum fin fella sing, you have a wrong purpose in life. Purpose in life si may nakadinso ka pa to glorify God and serve the Lord. If inte pangan, you better self-examine yourself again. Kosrae Online Ministry, correct picnic, correct what taking interest ka, take ice cream, magatagain fakak manapailan ka. Kaya orat malan ngoning kat kay si matlalad fung. Taganing Foloklac ke mapailan. With that being said, ngayon sukak sakin kat ke oyama ikak na nasil taking interest ka, we matan kela, tiginis tanya. Elosin tuna God, remain as Christian to proclaim boldly the gospel of Jesus Christ. Pangay matikin na taga akketeyac, we listen him to lu pangan. Ipsime da pangan, tikin kumfat kat shananawo in Frontload language loman. Aklua pangan. Tolu akos. Na ipakos panangan pangay taga, we listen him to lu ngan pangan taga, makinig ka Shenria. With that being said, matkas ko sa kilo malap kaslan met nagaywa ka datagan nagyakketeyac tigin. Wana nga kalam tugun akketeyac sila ngay ke Frontload siya kada som break ne oye ka reflect nga le taga we go in akfatchela kunokon na ke Monday Tuesday. Tigin kung kulo malap ke kaksakin gat kulo malap ki gas mataga yung mengen may gat alengan na pa lang akin ngawi alal fungila Mutal church in the so alurun met lashma Mutal lang kadinak kaya the living analim mistili ba nila kalamya ngama kos di pala lesson aims ka mga siyak maluto chinga na kaya dari iptolu siripe mata ko academy ka din ko na ekime po academy geographical locations ke maluto chi mga data ko in samsam kun mentian foto to pang na del lo step agash ke desla makin basing ko mama mo inge na bangan siripe na kain mga din ko leksyon Loang na ke masih academy ke Genesis long laikos fast long na ke long losing ka data ka daya ke kapo and then the ko first meet katwakan me way lila me masih na academy na listen me aktolu siya baga academy ba ke personal experiences mga limo kadelwiya na missing ipena na ingena mga lilalwiya masih mga mo ewo kosin wikat ke malutu chinga in li lapan katashik katek mo pe salalal Jacob nakatek siya kun
Lapaka sa lalal, katashiklal, akatel, orela, insewo in the koki lines kulal nge. Na mga yung taga nakayikat la, pay na pay la katapay, pakutin na pay, pakutin na pay na shish. Nga fact po, hindi, usi license sila kumin. Okay, nga sa lalal, nga katashir, karamangay, then katpapelefan naknas na shish. Mwe nilita pa intentions lasha. Naraki introduction lasha, taga nakalimila, kainin oye pespes makat palakin, kainin oye pespes nge, got accomplish it through different bats. Ash kainin ganik makat me, urik makanin sang, usye mama me, katangon mo, common experiences marsh lasha. Nakakalimiyak those who work with people, we often find themselves traveling in unexpected direction. Ke siya Milo sa na pa, en kan genik Milo svale ke ka, ak fashila ma ke, in genik matia mutkayak Milo skan fashwe. Na, masinge, fin pa en genik matia na mutkayak makain ak fashiyak ma ke, na masinge ilapen na nakimulin nga na, kamulsik lash makimanos nge. Pangan masima tagay nakalimina sheshla ifaka akalimia gangan. Mayen kekachige katinora ma ke o yesinge. Meta ko na kinkenik milos fashke ala. Inkayen meta tiena fashkun go rikmake. Nara ashna o ye matakain temptation ma. Matakana sheshke ripin be mulin metlasha. Kipel makat di mo metatenale me lome na shish, rawona shish, ka fini na kinit na nakfileng lash ma ka oye makat di mo anayin meta ngit masangalik na shish. Mga eta ka na kena anen relape insulela lash la ka ingenik fukyang akan urik makun insang orela mga keo. Na mangi mataka shike kat kashifikat ki pelma ashmarikle safal na shish ka kishipin pride lasha in shefulet ka in shefuleng nanak mo arlen atiamut kayak mo ashibe kashipak kum kainin mangi mataka inta tireli gati nara eushi na shish ashpel ka da nakadin patatle na naklasha anakadin mo gulan ko next year o yangan kain me tufuklaligi mga ashkia menalena anain downers nara pelma upe ash pelma upe ashka ashpe pelma kadin reach down kadin shuk o yam kadin katangla mama takange katangla singe nara kadin te ngataliemo me tai kade fliek nara pelma upe na sishana keda kalemye pelma mangala takana shisha nakadekain gipelma osh o yenge kada pangon ma katsi sile na likimet wiyesha nara anen lagin bangan me masima etakana ke kade mut ke maki mangan sikya ka me met wiyesha siena likikat ekat siena lagaylos maki mangetakani tan katiana kadin ma experiences lasha me ale anandaka kishang kadupe naraki ikesta singe wangen makat kay me fakla wangen na Paye makat kay hindi mo esiela naliki masi mga kometa ka lutut kun ke dalik na daliprem mo oya na kewa common experiences na kewa mga kumashke nga magpangkapa si mga ke taga ke mana kewa mataka ashke maurela makat palakan ke mulasha Kati me titakana shish mo kayo na ke
oye si fanna. Ashkainin genik magat orek makun insan kashikat mayin kainin situation mga kung falyang nagkakamata na yukuma tenaw na si. Narakat finanan ka naki mama upe masikyak nge kadindila papena etaka in samsam kunyak siyaw sinatali prem nge yok na musingi kadetaka naki account jima me samsam kun si siyaw pasamsam kunyak ki chena si singaluo nge pel na kayo afekek chena si singaluo kadetala pang singi manasin siyaw si masol nge ma ulan alan kat in somna yerolos na kimdan fel na kay wasyaye. Na Genesis singalu fasin ke tolu fak oinge. Mutawaek ke fak oinge la pange masira siyaw singe sholle. Siyaw sila le premge. In siyaw ka din som yerolos na sin matan fel na kaywa. Na ensi mataka na si kumapa nga ko may si kasin siya kunpe. Eifo ka sila la siyaw singe. El den akkalemi leifo. Namin masi mataka pa makuluk madalorela makalemiyak nge. Ifo ko sholle tal. Ifo ko nga inkan fakyak mo insiwo etaka nakimatan fel siya nge. Na pa me pakla makalemiyak lang nge. Tiyan na sila naki mama sikyak na grandson sinatali prem nge. Siya nil pa check up. Nara puksing at siya na si Zelda ka elusin na siya skal check up la elsimet na lang si kiyabe la mwet siya erskin ora la katashikin ta akwo yel si fena na pao yemal rela na siya tamlel si lal nga isyo ilorela masafal na sin tamlel si lali siya pang isyo nga keles na pert right lala fakla isyo el kakayakan la walan won silal dahil pa mato isyo akketeyac na silsikap siya siklakal fakla talik mo kulua matala isyo al mutna ito sa kususi lang sinamata inime chikabel sa kas el Mutana in lomo ay sikil kulo el isyo may nilang si kangkuso inime ma isyo el mata suko Rebecca el kulo el Jacob na inge nakatlila dysfunctionality siya siya usingi kalmean pa at wiwi mwet sike Isaac el kulo el Alicio Rebecca el kulo el Jacob sige ngat lali o yasingi tena wana si na pangagat meksin siya kla nafkata insiwo ulan ulan kadin meko through Jacob na fakla sila na ke Jacob el orek supnel Israel floko likiyac kusolal. En pelsinge Israel masin sella el fakna sil Jacob mangolla na Paye. Sinakta mungo sa sakum oringen. Paingen si pesira pang inel idom. Jacob el tapoko la fak ngagete kumfin na sikwal lan silom. Na pange sima akkalemiyak ng deceitfulness silal siya Jacob nge. Israel fak ko el awok. Ito le ngolla na Paye na leverage kin masinge. Nga ekonomise pang fak sige ekonomise kan me pa apkranin mise. May wal si senasik. Israel fak ko el awok. Na chica bil fak Foloklac na sikla kome sinasik waloman. Israel Foloklac akketeyac walal na sisikap. Na sikap el sang katapret akata shoe benel. El Mwe na el tuyak som. Panaingen laman pulerse yen wal silal isyo an nasil. Nara kita ko keep simit nge kilasin context nge. Takay nakkelemila me el
kia pala pe papatamuel Isaac. Ines na mo insi oana ki akketeyac ki Genesis longolit ko fossi na ki angaulan. Tajak ta toko tukata mwet bang lepan el ta talapao si lal siya Jacob tuk kamen talapao ba father-in-law siya na lepan et trikilya Jacob. Tako Jacob el kia po yaklasin talapao si lal lepan painel oana ke kumkanson na ke Genesis longolia fo singal mi kos kelongolit ko hindi ke na tukata Jacob el forla trikilya be lepan el kia po la lepanin Foloklac oya sa falingin asil siya akketeyac ke Genesis tolngol was tolngolit ko siya angal tolo siya aspe oya sa falyok masikiyak to ko na kumfin lang si som inkonek lol na ke kung kan like Genesis tolngol siya fasingalit ko na ke angal tolo esot na siya na journey si fasya si mga akketeyac Jacob nge Mashamsham kunyak kimalutu chimjinginge. Pacl, Jacob was not on the run from trouble. Mama sikyak na siya trouble of his own making. Manama el sifena orela. Paye ke fasya siya kimaluti siya Jacob il kangliki elia kamelo kalok siya mail sifena orela inukwel. Napa akketeyac nasinge atuyang nage petsesenge nasima kuloelnge na oyasima oreklenge sifida na tatafla man nasinge kuloel sekapo na oyen katashik ne sud tatafla akketeyac patako fakla isho larulena shangalla chekop moen tapata moela ta sangme inche uno sel ailnan ka sel sifena ekarnasyun balin yoksha ke miselal baba finchafla na nga unilya Jacob na Cashman conspiracy sima nakela orela na ora de fokla silal ene na lansikiyak pakatayak ke Genesis longolit ko rangal siya manel fin mata panakketeyac isyo anda sano babat malanin mise ka yokshanin dari na leforla unilya na pangan mutawaek in kaing silal Jacob Tarakta masin ta kana si eskadinita ba ne o inge Cadillac fashiorek mind bakoten lal kel Jacob. Nara safla ya shamram kel Jacob. El dia shamram se ke el kat papa. Tarakta shamram se inge kat papa el sokolla Jacob. Pangayan si ma differences shamram skong ke safla ya ta kana kaya. Nara na ke som si lal Jacob inge kat kona ke fashion man o sila Jacob. Siya tamtak be fashion mol ingan lala. Na panganan si ma euskat me na ke ipsemit ke malututa. Ito ka ke Genesis tong ulay ko fasingan ke singal siye. Na ashi bakos pa. Ito ka ke malutut singa ipsemitan pangan. Fashion sila Jacob ngan. Genesis tong ulay ko fasingan ke singal siye. May sila Jacob. Ito ka ke fasingan lun ke singal mekos. Na oye maaklin ya kel Jacob ke oyen oralalan etaka ke el vasingalon ko singal me ko el taka in akketeyac kalmeyen may se na sanginen city singa jud pasang ine sa sila aske vasingalay ko singal liya na etaka aksafiya ke vasungon ke long lu pamasima angeles in context efine pang na kal na pange mai sikyak ke pa ita ka ke vaslongol na ke longol luan na pesinge metingasum ke ipsimet nga usiala lemisiliban ng kashikat in kolkat ke dawa ka farne ke lesson context na fa nga faske ipsimeta
Right, kat kilo malap kya kata yan ako kay luemit ngan. Introduction siya taka, we contextan. Alam taka nag-ipsimit ata. Meti a flow ng pelo. Ngayon, akollah we metlas na kayo kikas Kosrae Online in akollah metlas mataka samla na kapelsinga. Tigin nga akollah metlas ka na flow na contract na met na kaya ipsimitan. Una. And nesipit George Youngstrom, praise the Lord, tuwa na siya was na kayo kulang malap nesipit. Ne Luciana Elbert, tuwa na yung rumo, kaksakin LEUM GOD ke mulas na kayo kulang malap kaya arsuman na life mo esta pepelom we nekias matuwa ni pro ke metlas kurangan continue to do so kulang malap ke ministry ko bosara ke pelsingan. Tigin Pauline check tuwa kaksakin GOD ke mulas na kayo son singaul for singaul. Pangan masingal dia kainan riti son singaul fos itkos akalemye inge Jesus is sifac afat na Paye na siwos nga pamotonan na ke sheep loman laptigin lana strong Paing kum siawluman na ne marstelail maun lofko lamala ko sa aso mi kesla Jesus Christ magay na Paye lang na ke church lal siya Mwe Read sa siya ke ko for ke cash kung kulang malap unlofko lamala ko ne marstela kulang malap unlofko lamala ko Kenye Kamdal Kenye Finan Columbus Georgia kung kulang malap kulang singkat ke mulas kulo tamtal gay ko ason tamla lason siya matlal fungelin na isla sushu in denomination law as so nang sushu lan Christ amen na po na nagigipsingan kulang malap ke faksingan main kadena na kalin dake masifan na pa Jesus Christ But kat issues ta gangan man kat so therefore we are united in him kulang malap Srui Nelson tuwa na siyong may talamak siya point B ke pelsingan kulang malap kya suman na ni martial finan ko na tayo na may nga taga sam na katakilin tayo dengan siya na akilin metigat flow ng pel na siya tikin Pete Thompson finan Alabama Tigin alik siya nga mo Seattle, Pepe Pangan, Palmdale, California, ne Chenny Sikra finan El Paso, ne Ane, Seattle, kulang malap. Palmdale, California patagay, metngan, kat kulang malap kaya aslan mat nagaywa, na kada Foloklac na tigin na lusiye, hala kaya alimtari introduction siya, we context siya na kada sum nag-iipak ko siya tingin ko fact na nami kada tapan ko na ni kaya ipak ko siya tari kataga kali kulo malap well nanapakluman kada varsnamit ipsimet nga taga ke professor sila check-up nga kada nga kalimidar la mesikiyakin siya ke dysfunctionality siya nga nara pangan kita oya so nag-isyawan ki fashion sila nga pataga ki fasingal nag-isingal siyan taga ki fasingalan dakta check-up il fastigian persipa insom na Aaron na persipa il town ki southern Canaan panganen ma akketeyac ma babat mal check-up si Isaac il tamtawe tuku nash amen lal we mwet ya Philistia ke katraman ke Senria ka finne ke Victoria ke Genesis lumolon kor fasingal mi kor ke tolngol dolu ke me lovin kof ma elos amen ke ma kadita ma chigabel pakanaek
na elos taga neklaki fok ferarma. Nara kishamram kunjak na ki itinerary singe ki fasingaul singe makalemye me na ki somsi lalinge vakla el fastigen persipa insum na aran na ban masima yokshipekian na kalmen el som singan ba der shamram kun el som le ten na persipa na ba akademia kla mana in akademia me countries in Mashlon, North South and Bafaxingen. Na Jacob destination of Aaron or Aaron panganay si mapapa mata tumohela Abraham il damdawe metigil da sumna kene na kumwende ke chana si singal si fastolingol siyan. Nara fakla fin si sum persiba ni Aaron ma en ma ilesum no wingen Shaula Shikapan me itayak mumtawe and chinganel ashmai lamfu lamngau liki enwe. Nara fakla kimai lamfu lamngau ngan finkat shige katin me fash bange mai lukewa si na ekain me trip shinganel Elois ke Lucian Malim si man akshafila. Na masima kisinchek si matagangaya ba how should prayers differ? Kipel nga kumpray efin kat kan kapsan na ke kipel ma kat somnikian kat ashwian kat somniki oye mata si makat mtake kat somna ke an sasya siya oye fa kya makaden na kadinara inash ekle mayen kinga kalim ye introduction na listen context ya ash dysfunctionality si na efinele som na gen sa siya na eta met difference ka ash mutawaek sa si ka na somtin na oya pen na uskat me na ki fakla asensil tuiwe badaga ki fasingal si singena fakla ki fata teli esun sien Mutal akketeyac we kilonain Mutal Loang si nakatfin Loang na nagi Mwe Read singe sham kun nagi me tililan fata makalimila me nightfall batagange na inakalimila belin Mutal el Mutal tahen sige pangaminan ko pailay kan tula wokelan ilung me Loang si Paing siksin siak mainen nanda kana siske fasingal si inge saptalong largo shimadaske na en singe da kapena sisla ke stabo versilalinge bakla en simal tuiwenge ketintaw nge kumkande ke chana sistong largo fasingal yela inena singe pa luz LUZ na el mail ongol likiyan persipa na ora me enen alene kashma Jacob ilvinesom enen sang na ke itinerary lala na pangen fashilalngen na ke kachanam ke fashnge in pelsho na ke pel misingia katte samram mo el for us flashlight malorek maken katuti ke malutu de ke pel lal Moses to ka inconsisipetsia di mange mametagan Moses la shuene se shuen pakaning sipa koltalik ngia nara wangen me flashlight ka street lights ma kien makachamram ke for fashish ngia nara ke pelsima travelers nga met for nge elos fasha na delfin fashne fata dili nanen science ma kalamis elos la elos nan tui mongle na sima eliapa fin pa male matako a full moon na me kome sinsiak singa ba me kome raki kain belangi mai sikiak mange na Foloklac ke Mutal silala pa kilo 9 Mutal
elilongak yotsi na deilulji balan genge ta me yokshipe ke utaka me petsesingan na ke enchimalan mutul lewenga na akketeyac klapelin mutul ta me shipe yokshimata akketeyac kalmian pa ka did he have a good night rest ka kelana nakulu ke laral anlikate na ma ka may manapay si pasikyak na sila pangan kata mama kadin nga dang liya na ke me ate si ma mutul singen mentel tan ilung ilul si tapangan akketeyac na ke fong si lalingen na Genesis tong lalgos wasingala algos fakla chikapel tong na takake kilituto ka esyo chimail ilunge etulokonektain sieme esmaken na pangat significant ke ilul silalngen ka yot chimail ilungen elorek maganin sang mer aklen ye enin me long silalnge na likiyac alin alif na fe in kaksakin na sinkat na oye si malarelangen me oyen dul silalinge sinagim butul mga kumitakeo na nake olive oil matagam dak samsam kunyak ngan kadefai tatuk kimalutut takatuk ngela ke akmasama rek nge enanayak mamushal nge inkan sangrela na la elis dan sang moshwala yotsinge kaino yengan pamut kayak na ke mayen elke kisyakan na sinkat na pauskat me na ke wasingal lun kisingal mekos na ke masilal a check up nge masilal check up nge samsam kunja elele bufen el mal lienien fansi tu yak fela yak sunanin kasao pangen konon masilala na saflayan elmo el bufen na fani e fanyak na Jacob's stream is either the second or third stream mam akketeyac ke Genesis sipe ma akketeyac ke Genesis nge me taka ke Genesis longol fastolun na ke itkoshan fakla sifunga kadel sikyang na sil Abimelech in me fak kome misya mo yen kome samtan singe el Paye tari tarak ta Abimelech el so na kale kyang na yurin matayan siya na el fak LEUM GOD wangin metek yakum kanaw siyale emetlak maasing ito ko ina nakkalimila ashme si ta sikyak na sin Abimelech sima ta ash encounter la na sil Ephraim siya na encounter sila Abimelech si siya na sila isika makatutut kin kisyan riya na faksingay nakkalimila may sila sikap ngayon te pelsimit na sumanyak pe mo siya may taka ke Genesis singal mi kor fasingal lun ke singalan kors we na la me definition lumge may edel mutawaekin sige wakla la ka may kas na fon nalal check up ma akketeyac nge na fakla dreams initiated by God may ma shamdayak yakrun God na arale yok shipe ke shamanyak ke me ke Genesis nge ke may hinga akketeyac ananas ipkel Jacob Laban ka finne ke pellan met Joseph nara inka nakkalimila mekkalmen bufen ma fani fanyak mekkalmen me yen fansinge men wangen na Paye samsam ke Paye pala makan kaksakin o yema elinga na ke nara katasin daliklutut Paye pala del propose kay si mama kewa tasakta lame mweta fakke meaning silan kat ke kalmeyen yen fansingan na ke kalmeyen tulalan na bufenan kanin mangan na naklak kumate kanikla na Foloklac na ke mo masilal check up me pa fakla what is sees on it
is probably more captivating than the structure. When ililibuven ng God, anayin pa messenger ngayon, na anayin fakla, edel fanyak, should be funny, na me, inus, the funny na inus message ng God na fela, na pacl, libuven na play an important part in account of Jacob's life, pacl na yok, kadindi na ki, molin ngon lala. Akketeyac na yok ki, Genesis tol ng lowos, ka finilong wala ko siyan. Na fasingal tolun ki singal mekos, eto ka ta akketeyac, siyayin na may masingen, na kila, ilong pusin kat papa. Fakla, LEUM GOD the sikal, fak mas sikal effect, nga LEUM GOD lali prem Isaac, nga fasyut na siya fulindalik na tum, en sima kome anwe, Elosefa ma arula na pakanda na napakfin vela. Elosefa akketeyac akyoke felsilos nakatale proto pang air. E nga fa akin siyo yung matan fel na kewa game e fulindalik na tum. Esam nga fa wikom lang kom yen na kewa kom sumnawe e nga fa fologin kom me na financing nga tiyan na fastigi kom ne kina nga urela mana kewa nga ulit na siyum. Na kadetala mama sikabeling el siena de ki mayen el kandi la kat papa el tuke structure jenge tajakta akalemila el tena rakatena ma infani nara kisin siya kunla ko kat papa pasapaya ma libufen nge ki message nge inta ko fact masin na siya na pangayan si ma el dakmot ko la ko kadel matawagin akketeyac siya ila na siya mayen elorela ulela na ki en elorela na ki fute pos masikyaka na en si ma enin kanityak yang nasilsikap nge kanmiyan pa efinityak yang en lan sikap samsam kunyak fute na kalmiyan pa eas matayin si kielaitak yang na kalmiyan pa at least eas petalik sinatal na pangagatama ma ilmatawakin nan ka naki kingariti naki Mwe Read silang nga mabakla LEUM GOD elefa sikal efak nga LEUM GOD tali preme Isaac nga fasyot na siyum fulindalik na tum en singa panan ka nakela efine apangen na ene na findalik it involves a wife and a child at least bangen me akalemisi lala nara pasamsam kunyak la me kian singen samanyak na ki ana LEUM GOD len samsam na sil Jacob then akalemiyak la katapel samsam na sil Jacob ki deceptive actions lala the fact la el samsam na sil na yan singa pangakumin nan ka kaya la ay fokalito la Milorella, como masikiyak nge me sa tena wo el samsam na sil. Ama pangan kata mama kadenan ka kaya. Na pakalemiela me si pesingen anain akademiela reaffirmation sila si pelal check-upan palainin ulela sa kunge esikyak kelle fa'ala minasulela si tawrikla na sin forefather lalan. Avakla elosefa mao arula na pakanten o na pakfinfela. Elosefa akyokki felsilos nakatala protoy bange air.
nga vakin si uye mutan tan nukewa game fulindalik na tu natik na tu. Nakanyan, but the Lord clarified the extent of the promise regarding Jacob's descendants in both physical and spiritual sense. In saying LEUM GOD akalemin kalim la. Ileta fula ulela si mata akalemiyak na sinbapatamayla. Na pa ito kagel Jacob ng tem pa sinina ki ulela ki molin mano a molin ngon singa tataflape. Nara katlila urek maganyak casting dust of the earth before when Abraham was promised all. Pakalimiyak la. Abraham bukuyak som na Ebron. Tukun nadel som. Lemkadel fak na sila pram. Ngayon playen siya kum tuwingen. Eliak uyen nakewa. Ipang katalep eroto. En nakewa makumdingen. Ngay shot na shum. En asinfulin dalik na tum. Na eva malum nito. Ngay shot dalik na pakanden na tum. Siyawangan mwede fakain Oakiyac. Eva försärsin wala pak fin fela likitalik na tum. Inge försärs na fel sig inge na fon. Mwen nga shotlom. Kimainge apramersak na iwanak taktaklal Oakiyac apran na ki syakal sanal mamre inanipron. Elitoyak lang siya we na singkat. Chika belong kimainge sin papa mata tamaela. In pelsingal yesingal mekos. Na matwel el yesingal mekos ki papa mata tamaela miseo. Matwel Jacob computed go ay wasingan tako ki Genesis longol siya was the mekos. Ka Genesis longol mekos fasit kos. Ka Genesis longol mekos fas longol la longolon kos. Pasang konekla Ipremil me kelmisia a Jacobil yesingal mekos. So the portion of the message regarding the blessing for all the families of the herd na naman na akketeyac. Kanman pa maakketeyac ngayon ki main siyo matako na sin siya nukewa fin felo. Akketeyac ki Genesis singaluo. Fastolu ki akketeyac mo ki plan besi mo Paing prema. Faklang afa akin siyo yelo siya akin siyo yekom. Tasak tanga afa sil nga welo siya sil nga wikom. Yang afa akin siyo yemutan fel nukewa game. Kat finnan ka nag-promise si Morik lang Kat papa finne Jacobil yesingal mikon belsi Apremil misya. Elden naman ka na bang faithful yan God si Modash the righteous and faithful God. That was when Ephraim was leaving Haran, the place toward which Jacob was headed. And sinama bang Haran ma Ephraimil da som likiyac. Inge na putek la Jacob da som nawe bang na sinsiyak si mataka inge na pa. What is one way to make yourself more available to God, to be a blessing to the world? Messi oye, mangakum ka norela, ngakumin kain ash, na ashla siya kain main siya usin na finfela. Pangansik sinsiyak mataka na si kuma, mekat ka na ra. Na pa, taka na siya ka din som nage lukorin, saptas nga lufasya, la fin pas manaslak kum, oye mga kumnaslak ke. Kat lyric makin fakya, kat papa lyric makin fakya, mga kumnaske, insang usin siya na fin fel. Askemut kumasingan, me nga kumnaske. Me nga kumitala
ngakum kain patat lagi kam naskin makat papel kan urik makun in main siya wowosin of invel nga malepos nan makat kan nan kam kipsingan na fasingal mikos na yavakla isam nga fa wikom elangoy kom yen na kay wakom sum na we nga fa folokin kom me na fin inge nga tiyan na fastigi kom nuke na nga urela mana kay nga waleot na siyum na ulela lan gata I am with you nga fa wikom el reassuring statement sima kung na kitchen na sislongolon ko lakos finne na buklan met palay siya saptangal si vasingol ko saptangal tolo vasimekos sham kun yan na nga fa wikom singe assurance singe pataka ke vasingal mikos nge nara ke pelsi ma check up elong kasinge taka na sil inakayel men siya yamal plakin na pa nake 44 lala elana fugitive siya met 44 well tasak ta kaslan gat nga fa wikom akkayel if inne pelsinge isamla ipremel da somnugian are Aaron a fascishilal Jacob nge el Foloklac wesi pange nara el analen fastigian jima kat papelta Loang na sin papa mata tumaela tasak ta ke oralan gata efinne el somniki te kalme pa ewangen le protection na sil kat simagat alu na siya nga siya pakat si penama akademiya ma siya wada kagat check up el ti ana nanaklan Paing kat nga man nanaklan Paing kat anayin mutawaek mo mana na ke limited na nage territory ma me edalashwayan kat finnan gan ke Yahweh protection nan katali prem Eprem Isaac check up global el som na yen na kewa in kain me in karangan na masigan ba etok akong fellow to ila men malutut ke make uleng mata etok katvali na ke uleng lanlem ke perklito jenge na ke ngan matalakan wi katyen na ke wama katashwe nara na ke el finne somligi me direction si siya ma babay premel da som na wina me mapangil na we kat papelajak na wala pa masingas kinakalami na siya nga fa Foloklac kom me na financing nga tiyan na fastigi kom nuke na nga urela ma nukewa nga ulit na siya na pang a sense of assurance sima samsam kunyak I will not leave thee until I've done that which I have spoken to thee na implication si matagakingan pa kat papel de kan si sa la check up pel si man samsam enitok na keshipen ulela ma samsam kunyak na gifitela le prem na papesum na gifitela check up nge kika samsam gifitela kat samsam kun na ki me blessings ketalik natala na ketalik natala descendants of Jacob eta kain usin sewo blessings na sintan fel na kewa na tagasingan blessings singan el ongoing na kalman ba it must be that God will always be present. God works constantly to bring humanity to the position and place we need to be. God papel tietui in sugin ganek kemolin metlasha in the kie and falsi main na nashwe. Naraksinsiyak singita ka makuminsom neke iprusingal tolu wasing the mekosan. Menga kumkain ara ka menga kumkain sang diena ke olela nge lak fashiyak. Katsom neke iprusingal tolu fasti mekos ma kadin diena ke olela nge inta ka inta
katang na nanak makatpangon mo kadel nget talikikata. Napafakla kosin tiya mo nankan mani a kosin falken marchuruos the kadel fak ngai vatia na fartigikom e ngai vatia na siskumle. Nara chinsiak siya mo, what should you do to ensure the promise of Hebrew 13 verse 5 to offer right feelings of being forsaken by God? Arspel ma upea ito ka na siyesh. Tarakta inakalimila kat papatamaya siya ildigan nga taligikat. Palaran si Jacob mwe. Nara efinash ma upe balfakla lende nan ka nag-iiplan katasik man nag-imani. Manla welal. Panganen si ma ito ka inakalimila. Fasta met kipsiak to lunge falensya flavakla. Oakiyac machigabel akollah na singalon ko singalia akketeyac. Na singalon ko singalit ko yok na dagag inakketeyac kalmeyan may. Fakla chigabel esmakle fak Paye na Paye kadel os in inge ang atiyan na ito. Isyang nga fak nangol si Paing kalme secret place si bangan tiyon na en masin God. Inakalimila en singe te ana en si bange en singe nga dumalan God. Kapenain bainge matanpot na kasao. Ke samsam iniges na lasha nga samsam kun na asmoto na si fun na yurin God. Wangan magical doing of our own may uskatyak na gemojing Na fakla Jacob seems to have awakened as soon as the dream ended. Kipel sinama may silal nge safla nama ilas makle. Ang bel singa sak na fong. Dahil analana leksyanina mafakla. Anan masisikyak na siya Paye la kadel to kanan sing Napal fakla. Tiya na en si bang En singa masin kat. Napal mut ka na kaila. En singa ikapen na bang moton po chima me ikesa inge class na kashawa. Nara me ilakalimye maingi kaywa na ensima eto ka na si kuman pa kadeto la to kata ke oyen may masilal nge asma dito kisinsiyak kin na kela kilitayak lang siya nge kanin mange ka il matana ke oyema il fallen matakyan ito na kanawas sa katay na oyema mati fallen na ro takipel singe ki Maluto chinga da kan ki fossi makatash ke inge na in akketeyac na ki may masilal nge in kan fakal me an ka la mesikiyak ke na pa fakla il siang nge fak en nol si Paing tiana en masin kat kapenain Paing mutan putnain kasao nara siang la kiktin na pacl el siang Ingin al express his anxiety out loud. El fin de mukena. Eleksyonain anain kasta po siya el kila. Mesikya kangen na sika. Analen me alana syukla mesisikyak na siya nge. Nara pangan masimasikyak ke masikan toko. Na elsikilen kain me pa insivil pasanginin CDC. Malaswengan. Napafakla chikabel tong na tagake kilo tuto ka esyo chimali lunge etuloko na tain siya may esmakin na lukuye o alinalif na fe in kaksakin na sinkat na akketeyac in the ancient world yot matulokyak nga tuyak nga kung ka hindi pakanten tarakta
Finash kainin o yenge ke ensi pang mang kenen nge anain mo slagin panganin alulan met peken nge ya pangan masima akketeyac ko nara sensinsi mas ke pa inorek maganyak mangen na ke o yen alu na sin katsata anain ta kita ko o yesinga kumemdak mut ko la ko kat fina sham na ki ma ka charmam kel check up in belsinge na ko somne ke lifti kas lon kosh ko shekna minche o bange ke benakos ko kat somne na ke I trust yous na ke organic ma anen dalun ke mashallah la ke el men na ke yot chimal tilo ko naksang oil nga na ke na vakla LEUM GOD del fact nimet ko so la kate na kat de shongten katulo ko na kate na mashallah la ka shuyot ka tafela kate na yot ko sinalo na ke LEUM GOD lowos ta twin mot ka na ke efo ko sikya nga na sil check up e premisek check up talta ka met centuries metagal siya Moses nara kepel ang dalik na din Israel ngaya tena full na sil dadalin me etek yot ka kanin mange mayen pacl ke me bugin liftigas nge nata akketeyac to ke mas nang fin exodus tungol dolo lungolakos aspect Deuteronomy fakyakang na sindalig Israel nge madalin kanausla yot matunge ma likiyac sin matkenan nge mayen pacl nge anenas conflict siya ma yot ngen an asmet alu na ke ma anen katlalos bange nara kastan kattaga na silo sangen akketeyac na yokla a stone erected as a memorial el siena legi yot akketeyac ke me ma chekabel o koeng oilngan na fean el mutawaek na ke yot chimadulo ko na ngen el regain enin me kaksakin nakadita la oil marek maganyak ngen fata ko ke pelan Moses antana oil al rek magansin prisa as a way to anoint anain isang akpasayla me mwet etal tulo ko naging kulacnsap ngen naral sangin inensya Bethel city siya pang lose met pangan me rename si ma ilsang na kaya taka kipa singalay ko na singalyan na akketeyac ke declaration sila check up nga ke Genesis ng ulalkos sifac mo elsang nga fact en nol si Paing tia en emasin kat ko penain Paing Mutan put nain ko siyaw ke oye si ma sikyak na silki mo masing na pile me or a declaration sila nga kesbeneliye la me oye si nga pafakla itakyang Bethel nagkainis sa si ma reklangan na si district singan balus masingan ta ko inakketeyac me la elsang inisa sila nansingan na uskat me naki ipsiak tolung fakla akos nga fakla me pafakla enji mataka ulela la check up antaka keo efin oinge na check up ilorela sinasin LEUM GOD efak oinge konfin wiya karangan ya in fast silaging kasya kim memungo nuk ngafin mo Foloklac shun ensin babatamok na kumfakatlak na pangamasima fataka ke me listen context an na ke if and then jinge so Jacob
presupposes confidence in God's promise. Masimit, Jacob ilal na likiyac fung yoklal sin God. Na te kalme pa elon sure. Eldena me analen eldena convicted ki kat pabel vakle I will never forsake you. Eleltegan man gan la welal. The fact silal nge pa mengkigat reading nge kelang efin oinge na chika pilorela wala sin na LEUM God. E fact oinge konfin wia e karangan yan fashilaking e kashe ya bang kemongo nuk na elfine mo Foloklac sin babata mo na pang mal vakla na lekalim kela kum fakatlak. Masing te kalme palte na lalfungi. Mayen fakla elkoin likiyac falasilal nge katle welal. Mamal siyak yang tangibilities mal siyak nge naki may lakalimilang nge mungu kanuk mange ba tangibilities katle sang na sil mange. Nara akalimila presence ng God welal. Nagitsorni silal nge lalo iskafa kaya akkalimiyak pala katle welal ke. Na he will not become a casualty on a long road to Aaron and back. Iti kan sumnikihan si mabamatat malatam tawi. Mabang Aaron kaya apramim tawi sumflo ka kadel de wela. Na kifak mo, anayin mo, tensing shall the Lord be my God? Para fact mo, even then, mayen anayin mo, finepangin na koel na nga iskumakumkatsilag. Nara nga kumin lila anen papangin na naklak ko makipel si ma eash mama itakato anen kisangkat na katanan kisinsiya kunla kapayla kat papalawiya ki kaino yang na pakalimiyak la ki me fausing mo kat papa ilasang na sin malinin no. Nara ilen kan likiyac lalal fungilal asil. Fashilal Jacob ng Lois. Fashimal vashking Kachamjam ke physical miles na palanpel simale fash Lois ngayon na mapemata ka kasangal malakatang lakean e kasit pa nag spiritual maturity lalan. Ay pa nangakom. Mamata ka kasang kata asana kat fin katangla na spiritual maturity molin nga singa kadetala kat mutawaek akilin la kat molin katangla ki mange atena shaf langan kain me patatyang nagikain o yamata ko nakulukiyang so in a sense he was in a sense acknowledging that his relationship with God would be far deeper than what it was at the time. Nara in mutawaek Loang nagela kapashilal na sin God nge elaligi na mamaykekla na sil daring napata ka nagi ulela si mafak mo Paing may sikyak ke ulela si na konfa katlak yo din es magunji siya nga aking efa eninalu na siyum nga fa esot siyum na siyum si tafas ngayon kimana kayo makom esi na sika nara Shamram kunyak nagi me yotse elme alu silal ines makunye nagi antimalan Mwe na in return masing may takyang nasin me talik Israel nge petok insang sita was nge ulgi marshal olosan anen o yesin fakulo nasin gatke so this stone which I said pillar shall be God's house. Na te kalme pa ki shamram kunyak na ki
sita for single jinga. Fakla, Jacob financial holdings were negligible as images fall. Kadnikin la me la pa on your Jacob, ke kashpel ke shen lala. Ne oingen de bailya, elorela olela si, malesang sita for single ke mama asherola. Masi na ma kadetake takonge, I mean, wang na fakken orek mama lalka, na ke shen ma. The masi ba katel welal. He only had God. So, if Jacob were ever able to return to his father's house, napafakla, ele shike kayel, na shike kayel, inka in me, orela, en in long sing ngelal, inakalimye, na sang sita wasingogi mama shirol and gashel. Nara, kadita tokla, mange va, tako, ashkash pel Jacob, napafak akatayin sishla, Katfine di na ke mama sikiak na siyel toko fakla. Ki oingi a cheka belaro na kashapi. Pakante ni uin ko natal, may kulacnsap o ebe ke me da tangi. Nara, el tena itala me sikiak ke future walala. Talalal fungi ke o yema akkalemiyak na siyel. Ke katle welala. Na pangan mama sikiak ke kashpelanda me kashap ngayon ashisanan ko siya natal may kulacnsap ke emil tangi natal toko tok ke katutut ke mulan dari Israel pangan pelsima o yesi ke siya tapos nga unsinge mutawaek los mutawaek practice inge no rekla siya tapos nga unsinga ninsang supporti me mukikulalo sin tempala o ebenta kan kasha los ma margin shell elos main na kasha besyayan nara mwet nge kain win se wo ke elos ma sang me kasha nge in kain wi ka fanya ke in kain wi palakun mama rekani nge la fruits crops commit nge in kain akkelemye gratitude lalosa na sinkat la tena tui na since ka pa I was Jacob to distribute his tithes. Tax singa den akkelemye. Tarakta ke mama Jacob elorala nga nige sita fa singa likiyac fungi lalo sin lemkat. Sham si kel nge lu si pitse si model si na sintalik Israel nge. Elos finekain Loang na ke hindi la metliki me kasap mga taga na sila. Kipel si mamoy mo singa sikyang na sil. Na hindi makadel sham na sil. Ilitoyak lang si. In kaksakin kat. Na mafula ekle mana sil. Narail akmasayla finyot singa na naman anointing si. Na olela lensang siya tapos singa ul. Efine wangan yorol kipel singa. Nara petse singa tagain akkalemi la tok. Tok me patakata anain o yesima etalik Israel nge etay. Nataga nagyak sa fiya fakla. Katel orasika belut ke arar masima sang na nge. The magnitude of mercy that a young man would receive in life. God papelorella sikapel liesi arama na liek na pepakotin nan kata kim may silalma el sikiyac. Nara finas machikapel shun in molala tukun pelsima sikiyac arama singa na fin mau pema sikiyac manilta kalikatar kiarama singa el siyak la kapangamotunan na in kasawa.
Narakisikiak mga tari na sila, elie na Paye, magnitude of mercy, ma elkay niski mamaykekla na sila. Finashmail shun tokma Elia, manalorela ke molala. Mayan Elia tari, merciful provision lan gada. Na pacl la kimasikyak ta sil Jacob ngayon. Petsayok siya akelemila. Elpa anayin kisi ma olela mata si matarikla na sil Eprema come to fruition. Ito kain sikyak kaya. Na inwipe na petsya lalap siya Ash katkan di personal story sila ngila. Katkan fakmal matsalalal siya. Matkatasik siya matuayesi. Na elte na syukat el kyaing nalagi en maijo la shwea el kyaing akadel ko naelek tok na pa kel ko naelek na fashioned sonol ke me fishin sing armasing na mo iklemulala na pa me akalemila mama sikyak na silinge el met sallalal si met katashik si Tasak takadel tuyang na sil in may masilal nga palima pange slagen mutuna si ke fanyak na bufen nga na kalemiyak peke katamari chaya nga nakila ilapurek na sin bufen si nga me kalmeye mga tari nga blessing si nga jiwo si nga somlakal nara maluto si nga taga na siyesh ke Jacob malwela kankin nga kadel ko naelek. Na ke konayak yakel nga na line sa ko laliprem nga tataf laki grandson sinadal nga ba Jacob na kalimiyak la blessing sin siwo falekel na kimatan fel na kiwasay. Kadel ko naelek Jacob kel nga katkan vakumin mwet na yesi. Siyaw lala tepe na wo, rela la ne papao. Talik mukul si wiel ba tepe na wo, nakla. Pit siya nga taga ke mo lakko ma, siyaw lakko ma pe. Ta ensi mamalutu siya nga taga na siya, kadindi wole na lan gata. Kadindi laban na nakma na style ka, oye ma rekmagin mo sima, orela oye si makatsak ma, deceitful. Nangakumin ko nakshipela siya, kikat ko nakshipelash maligi kadivin fela. Kadin te shon mati kateblesha. Pange kasha magan wala kamalututa. Lalal fugigin kay machiwiyak ngela Mr. Lipan. Nanda ka konyela and mayanan reclare. Mura la kasha nagi wala American ka kasha katin. Wala kasha katin. Well, metiging at the Galie, alle arch interaction ke likiyac we say britimang we fox likiyac is in Mutal frange, alle kaksakin kat masimet kelitin kalam si matagal ke Frontload chingan. Na wana nga kalamia, kagata kalamia piang siya, Frontload chingan reklapangan, oye ko ke awi course PM Pacific Standard Time kadata garala kunokon na ke Monday Tuesday amnas agade tagang alle shu kaksakin kat ke ako din yokman kat na siya kay siya na ke stories kumatigin nila siya na siya ngala de ako klale pram ka Isaac Jacob katil sila la kinalang sila na mwet nga wana nga ako when kat na phone na mi siya ke karta na viten na bakotin yokman kat na sin fela pa sila la epram
El sila la mo fella singe inche wo ke se pen akwa mga usot. Kata si ke fulak to lu siya pang. Faka deceitful in malal shake up. O makatil fakta na sila preme ke sapta singa lua fite siya pa. Shake up la uspa na tagan kalam ke dictionary bangol chuta so line so ngat tago pen of one night ke kala dia sapta tolu la chiches pa sam from kinya el pa tago she show sa she lakom la Abraham Isaac shake up my line so ngat tago mit ngan tena fast or malalo sa wana ka chivena ka taga na ke show sa she not biological but spiritual pang ma si mga kumen lang taga kapat na ke kaya di shoes na nag-ahwak mafite si Mutal ko ke Genesis commit to keep na me Abraham ke Genesis 3:15 ngam to ke na New Testament to Foloklac me ke Galatia chapter 2 and read the forcing man na lo si na Paye like we got lo si o yes mai lo si na si como el tran molikat ako tan yok walral si Futesing so likiyac na takay. Kaya malito siya tikin na akketeyac. Kaya likiyac toli fosing lakos. Christ la ramaingin ta may inche wo makatil wolacna kaya na sil Abraham in itakyang na sin mwet peken ke Christ Jesus ta kesupen lalalfungi kat fa kain ngon siya kad el wolacna kaya pangan. Ingin ako matlalfungi kat brothers and sisters in Christ, we're in a spiritual family, pa church. A biological family last year, pa na siskasing the show sa si pagkadasking. Para katelor makin oya na makatlimo katasik oya na lenta ka rela mutawaek sa si ke fite si makalamia tari pataga Jesus. Fostongolya sapta tolu kuos fin malan Christ na kuos ma ke fitelal Abraham a kuos fa usu makad el wolacna tarike usu wolacna patagang wen fin komneta na fitesinga embedded generation after generation the gospel lan meto lakalemi descendants lan Jesus Luke lakalemi na me kapasingan patago kaya ngon man God rela matansingan issues la conceived by the Holy Spirit tikain mafela nangako mutawaek sa siya tikain na kuklan may para kat kapasingan kaya relationship siya mo it need to be supernaturally conceived by the Holy Spirit kaderof kaya lalalfung you put our faith na kaya oret malangkat walay lalangkat na kaya kat Shukya, ito purpose of life siya ngayon, nakataka me. Kasi mo yung shit. Do your duty. Find your purpose and do your duty. Kasi mo yung matagal kaya kapon malutut siya. Find your purpose and do your duty. Alam na kaksakin kat kaya. Akti na woman, tikinal tagal kaya, musya na siya sma, kadin siya bangatang diya. Kad ini na napay kadin sus na kaya ngon God. Kapas na kaya spiritual family siya. Jesus Christ mo kayo. Katlalad fong nalali, ngon man kakketeyac na God. With that said, natagawal tikin tak, akollah matlas nga, nga Foloklac nang tukun nga akollah mat nga, nga Foloklac nang lantako, kas shafla, we proy shafla, akfresh, kalya program na, Oakiyac kakketeyac 7 p.m. Central, 7 p.m. Pacific Standard Time, and 9 p.m. Central Time. All right. With that being said, kadam targa room, nation yorida malanta, amen, lulap. Takanira damtal Bethel Loang Carter, wang and makuluk taka yun LEUM God. Shara la kasha fel, long shilal, e pakotin lal, peneng el kaikot, fall na jamas sa fallar. Wangan ko la shifena kadin nan ka mail Oakiyac. Long sila le bakotan lal panang nga shet nash
Nike pelching. Faingan we kaksakanal, inge le na tuku mapat. Wey, kulo malap pepeluan Carter, kulo malap. Tiginis, Yuli, Euro. 2 wakom, Kosrae Online Ministry. Kulo kaksakin kat ke cash lal mol yakliki meta. Leila ta son singal mekos. In civil ikoya ki kalam liki meta ke cash lal lash sifena. Papa kummakay na pafalin somanyak ke second minute ao. Ta inpel inge kuluklana in pelling e kuluklana e fosyak pela. Kulo ke metal mekos on course. Pakalim ke pitching. Tikin just kalkulan riti. Kumara mit nga lem mukukuyak. Waya na nga mukukuyak ne. Kasi pin akketeyac na wuwo. Metal makers on course. Inge ulo siya martin shell. E malakin maswosot tayo sifac. Kulo malap tikinis. Na wala kong faxon singal makers. When 7 p.m. Pacific Standard Time. Tikin just kalat kakketeyac first siya nagkakalkos. Pangan kuno kon nagatuste. Kung kulo malap. Nation yuridam landa, kaksakin kat ke kas mo lal, mail fuliyain akketeyac ke mo lin lal from last nasil. Praise God ke mo lowos kay wakulong malap. Kay, amakiye. Pacl, ay siya ang ngawul. Siya fosingaw lakalamyang. Masimate kulong malap na siyum, tigin Bruce, tamdal melin, Fastas lowos goes Foloklac nga lajung Mutal singena. Ngan ridi ay siya ngal siya fosingaw akalamiang. Nimet siyangeng nga wiowos. Nimet siyangeng nga wiowos. Nga katlowos nimet lay lakatay na may naksangeng yakowos. Nga fa kasakowos ya rakowos ko. Nga fa langakowos ya molikowos. Amen. Silkatalla. Pelle kayen fossing. Nga fa ma tenkrinet chibang. Nga fa ma misal so ko ba. Katram kina likiyac mong mo naupe. Melin Bruce tuwa kay kuno malap. Tamtail email ta baba Hubert. Kulo karto sanpe tuwa panangan. Son si waki wana nga kalamya. Nga makiya pe fossingan nga nusye. Tigin isel siya kakipiyan nga saptas ngan mekor na wana kadakal na minga tigin triska lataka akketeyac guna Paye saptas ngan mekor oye ko. Pange saptas ngan mekor fosni mekor nga fine ekos palakeo. Katena may siya matanay nga nga inel faisus fako paspas. Takuwas kufla na rakatay na ma, kuwas fin mata siya. Amen. Kulong malap ke faction, kulong kekas mo lang God. Ngayon nga ni long, wala na lang God. Kulong malap. Praise the Lord, tuwa na siwas na kayo. Kulong malap na sibe. Ngan si bakilin may clash nga, na Luciana. Tuwa na yung rumo, kaksakin lang God. Kulong malap. Tigin polling God. Pretty fossing ani piang atar na ke fossian kulong malap. Onlof ko lamal makers. Kasum liek na foundation pa Jesus Christ kulong malap. Tamtay Kenye Columbus Church atar na. Faction al tamlel. We tamtay jay ko nga. Isla Shushun denomination as sonang susulan Christ. Amen. Nagamasingan. Akketeyac na Paye. Kulong malap. Kat ino ka din long factual tamlay lasan nga. Inalili na kaya magugulas met Kosrae. Kung manapay sila kat long siya met na kayo wain sumna kaya wala naman kada. Even pa fakat wana ka nga lesisueli kepelsing. Manapay sila kadita napay lang me pakotin langkat na siya. Wana luksap ta singal mekos.
Parable tolu ema coin siya tole, shipswa tole. When prodigal son siya, matolu tole, Oakiyac le, shugok na ke shugokyac. Fingum del long from wal tikin trish kal bianya. Kadel som sokol check up. Looking at your watching out. Jesus came to seek to save the lost. Siya lost nga. Abraham lost. Isaac lost. Jacob lost. Nga lost. But nagawa lost. Siya fan na she was kamol ching. Na si back yo ke factual tamla lasan nga. Na fin Paye. Ewan ta shalik mana pa sila kat kalam ke pakotan yoklan kat ching. Langkalan yoklan kat. Antarik shi may to mamme. As much fun na she was. But Jesus Christ. Magana pa me mi siya fin shakshina. Siya fun na siya. Shakesh nga kudluk na upe. Shan Jesus Christ magana pa righteous. Our glory na siya God ke when natal. We factual tamalalingan. Akketeyac wakadin. Flok na ke mapailan God. Lo tam dahil. Srui Nelson, namnasano akketeyac na ke kunokon na ke tustian o yeko kumulo malap ni marshalla Thailand pet tamsin kumwi kat na pel na ke kumulo malap Alabama tigin aliksya kumulo malap per ke Artloman akketeyac na pepilion kader kulo malap nga fatte sipe molgan na Bethel, California. Kenny tuwa El Paso namoy nga katakilin petari ni ane financiado abangan tigin tamtal siwerkan patakal likiyac po sa limita nangan mat na kayo ma takal likiyac comment nga in Srui kaksakin kat ke may lutin na matagaral tigin treskal kaya si lusom la maluto tiyangan Frontload siya bangan nakadata ko alu lowos ke Kosrae Online Ministry ke Shenria kata ko makin pena outline siyangan we pena me laisinem ngan integrala aluin me etawilash we kunokon ke kashilan ngan evis ko kuwaslial tigin treskal elakia o ya si mga ilan fado orang ngayon na panganakol na we laisinem we outline we introduction we me context on akketeyac ipakus malala we pe kunokon na palrala ke Shenria lala kunokon na no phone na akketeyac na ro el set the bar up ngan uke ngan follow ngan ta alternation kulacnsap pangamasing katin ta falye na mo katin alla som proin sogakin kashikat kayo pangamas mga katlimo kattafile ke for the last 40 years kattagan na manak falye mo kattigan wrong kattigan na tina ko rat kilo malap ka akketeyac wo kat kilo malap ka aslan man kayo kadaw siya latigin nan taga rela from shaflalal el rela proy pen fashilik na unso kuma el sang ak fashilik pepel na wana akalamya oye ko inoy lang silang kat ngale si Bethel 7 p.m. Pacific Standard Time 9 p.m. Central Time Texas kat kulo malap tigin treskal nga flow na pela kung kulo malap tigin nga mo mute Well, bakit lumalap? bangan Almi ko minakalin metlashke mataka likiyac pasrailos kaksakin kat ke pasisel lalos inispel lalos ingain filiye kasken akketeyac kawa katale sa sakin o yesingan kaya kaliya an fakulo malam sin matsiwiyas kalam stilipan ke pel na ke wal si me perspective akka na sis na kewa kadin kan vastmet pangima ip kunas kaya kemalutot singe akkalemi mga kumin connect driven purpose lash sipelas ma kadar fela na kikat kunayakan na belin gadak fashi ip kunasan nara siyama mataka kikasten gada na siyesha
akketeyac ke me tolong lager for singalyan ke longo jakma ke mainge hosum na yurin mwet in matan fel na kewa fin fela nali oya si matarang ke internet ang matan fel na kewa internet al me orani me en na kewa ma me pen wida kain som tangalye na fakla erot elo shin mwet tamaklut baptized in Papa, when ang Mutal, elutina silo sinakos, matagayo masapkun na siwos. Discipleship si matagagi mata akfashing alena yokshipe. Narakikataria na makom retain ka, esta kaya kom, tafila na sin, pass it forward na sin with wiowos. Baka kasi matash kaya. Elutina silo sinakos, matagayo masapkun na siwos. Nga fa wiko spell na kayo ane kay safla. Mangan ma tako ki metolong like for singalin ke longo. Nara kita ka na sikom na ke me nga kumin akilin na Paye kaleng bakot nan kata. Pakat di ke mulal check up ang kadikes na samsam kun na ke met nakatasik si pang Anne babatamala wi pe. Adalik mo si wiel pe. Pange. Simateng Lara el gitela si wasla nagewon si silal. Nakatwin Loang nageta na pangafak kikasing dysfunctionality singe asin siya usinge. Na orela oyange cheka belsom digi siya usinge. Siya ma orchestrated sin nakelan. Nasom na nerun me supposedly uncle silal. The masiman ta na sikum ke betche singe apa el aten kaing si pangen. And guess what? The beauty of this story, mat salalal si, mat katashik si, kaing ke oye, kade ko nalak. Kat babel ko nalak. Skemot ko ke kat babel ko nalak nga emot ke fingakum ko na kat papa. Kaf ko yan nakat silela ka din wala ka pash, a wike kun la elvin som ko nalak Jacob, manako si pangen. Naraki likiyac sinsiyak si mataka inge na pa takange kat fineriti me urek malakum fin pa current situation lakuma fin pa kat lima si likiyac anen artikel kalike na me ngakum kain kashake fakla kimas masama open na siwos kiko siya rela manakewa ma fakwood fakot ko sinorela ako fak kat may nakalensap katarana makunesha na fincha ka pa nga kuminara makunesha infal na ke kasi oye masikiyak na siya kasi situation ma taga challenge kat pressing na siya kewa nara kita ko kemurit singayak sa fiye mo kadin ko na ek si pelash nakikat ko na ek ngayon kadin kain akfashi tudi lasha masing ito ka na sige alak kay malutut siya nga kesben me pesika to rela makuluk sikat bangon kat ta file na insomne kat akfung lal na ke te aksyo sila kat orela maupepe siya kadin na to kinla kat papa le kung ikatyak pena nga kaksakin kat ke malutut siya nga ito laki kat sige malutut nga lutiyak na siya ken Ephraim, Isaac, Jacob, Kavinne, Ishmael, kanin mga taga na siya ka Isyo, Jacob Isyo, nga siya mong kanala Isaac Ishmael, Jacob Isyo, ne oingen, mamakat papel me, Europa, el syukin genik ma,
inakkalemye la eltekain siskatagi ulela si malrelange. Na panakulonsin katlang ako egen usiak tolu amagat fakla asmet Gentiles, asmet Jews, nangakom taka ke usiak tolungan. Mwetma lalalfungi ke church ke misya mo yaklan lema. Pange saflayen akketeyac man kaksakin kat kewas kewa finchak melodian ta kana wiowos ke o yesi magos kain iskalem gain som dafala na sin matkin circle losan moyen ke katuti ke wiklu tolu som lada na ke kadela kolan kanausla full noa el mulana noam dan kela daliktolu natalos dan kelosan emen wiowos ngakomin kain akketeyac madin siya ulasha in wikat lalalfungi ke misya mo yaklan lema kadin we base mode. Lemnis taliban bange may fakiru ka metigat praya finash may fakirum pelang ano ganjum banga kalige praya. Gulo malap tigin Vietnamese gulo malap. Okay. Kahit naknasuya matagani kalige praya. Metigat fashili ka kat papa kadis pelsingan kaksakin kom. Ki mana ke wamamra una siske ki kadanin sien na kiersi susle osvoya kada fin felsingi na gesharap si somla kom na lang sinakat kom musikain gasha na kewan gashikat panang ki fashili klasha lela ko nakkayigat kadin som fakak na sin mutlash matuyash ta molela alena yokshipe kadin na kadin gashash na room pela Painge alena fosyak panagat siyaksyum gat papa nakmana sawiyam danin siyarski maswas paylum ke makasta makkalemye kat nushesyum te tu insiyak ki kashalom sin metlash mamda in belinashurla ko yoksha kasha metlash na kewama manas ngal mano arsin hospital ko nursing home kalum in ganu jakna yorolos eke metlash ma vashtagi ka dinge be kadalena yokna naklashke the land shishkadines maklash len chikumematkas sekmet na kewa malalal fungi mamtulle kasha pedalik na in break ke belsinge kolom kelbous nakna sham na selos elosin kainas makle ke malos ashkeo katlang selos shaklolos yakin prailasha lal fungi la ko kasha gat kewa papa kalen kat chetu in shakkemet kolna kewa fin fella kumin kasham da White House akunin again shevasem nagain be kadashwe mainge in gain kat kalim kela mit kollash ngurek makun gas medallum discernment ke gaslum ke losang kol kenek lasha kat kulo malap nasyum un gasha leadership lasha ken when the dum Jesus Christ kat fakulo amen.